Makulan makanan, arzun nasi, khubzun roti, makunatun mi makaroni, hadrawatun sayuran, jajajun ayam, samakun ikan, lahmun itu daging, fawakihun buah-buahan, halibun itu susu, masyrubatun itu air minuman, buzatun es krim, syayun itu air teh, kohwatun kopi, maun air mineral, asirubu tukol itu jus oren, baridun sejuk, sakhinun pula panas, itu semua makulan wa masyrubat. Jom kita hafal kesemuanya.